Ljudsko telo je jedan od najfantastičnijih sistema na svetu u kom se na hiljade procesa odvija istovremeno. A unutar tog sistema postoji nešto zaista fascinantno. Debeli prastari nerv koji povezuje skoro svaki važan organ sa mozgom. To je vagus nerv, glavni komunikacioni kanal kroz naše telo. Komunikacija se u telu neprekidno odvija, ali ono što je zanimljivo je da oko 80% informacija ide od tela ka mozgu, a samo manji deo od mozga ka telu. Tvoje srce, pluća, creva stalno šalju poruke mozgu o tome kako si. Većinu vremena tvoje telo priča, a mozak sluša. A upravo vagus nerv prenosi većinu tih poruka. U tvojim organima postoji hiljade receptora. Oni su kao senzori koji prate koliko brzo ti srce radi, da li ti je dizanje plitko ili duboko, da li su creva u haosu ili miruju i da li si pod stresom ili u sigurnim uslovima. Receptori sve te informacije skupljaju i šalju ih u realnom vremenu mozgu kroz vagus nerv. Kada poruke stignu u mozak, on procenjuje da li je vrijeme za alarm ili za opuštanje, da li si pod stresom, da li ti je telo u opasnosti ili si bezbedna. To znači da tvoje mentalno stanje ne zavisi samo od misli, već od toga šta tvoje telo šalje mozgu, a glavni autoput za tu komunikaciju je upravo vagus nerv.